الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tondaks, miabot na kita niyo hatapsiran sing kita suratul Fatiha. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In hati sin iyyaka na'budu, hati niya, iyyaka na'budu. Tunggal kay mo ratuod kami ya Allah. Hati niya, ikaw ratuod taltanto, tunggal kay mo kami. Maguno, na'budu. Magtag-ipon. Wa iyyaka nasta'in. Iwan tunggal da isab kay mo ya Allah. Pag matunggalan na mo kaw, pagpangayuan long niya tabang. Hauno-uno kagunahan na mo, kuskus balungos din diya kabuhi dun niya, ikaw yung pag matunggalan na mo, pangayuan tabang. Sa ron ini, bang tabiya mga ini, pandukahan marayawin ayat, imbayta sin ayat, bang tamaanahan, iyyaka na'budu hati niya, tunggal kami. Aun waktu isa-isa tara magbasta. Ha, idol? Aun waktu isa-isa tara magbasta. Nawang pamuhon, bang isa-isa tara, tunggal ako kay mura. Ya Allah. Sa may taimbyutang haayat ini, inamuin sentence byutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in text sin ayat, hati niya, iyyaka na'budu, tunggal kami kay mo. Magtagipon. Iban tunggal kay mo, kami, mga yutabang. Imaksod long sin mga ulama. Hangkan ko imian long niya, hangkanin liuki sa long sin ayat ta suratul Fatiha. Tunggal ikaw, impagtag-ipunan na mo, imaksod, biyasin sa kaula-ula long niya. In kita tiap-tiap Muslim magbabasa sin suratul Fatiha, biyasin sa kaula-ula, in kita, di kita makakaus mangayo-ngayo pa Allah, iwan di kita makakaus magtag-ipon pa Allah, isa-isa ta. Bisin sa kaula-ula bihad to. Hati niya, mangayo ko tabang, mangayo ko jamin, atawakan mangambil ko barakat sim mga bariman, sim mga salihin. Mangambil ko sim barakat ni ledto. Hati niya, bang tabiya maksud-maksuran, long sim mga ulama, tunggal ikaw ya Allah, in pagtag-ipunan ko, dahon ko na yung mga katutay manghuran ko bariman, sukod, majamin nila ako, matayma mo in ibadat, amuin palindugon ko akarna mo. Bihad to inamuin, kamaksuran sin ayat ini. Iban rahasya niya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tunggal kay mura, ya Allah, kami magtag-ipon, iban sin mga yu tabang kay mura tuod kami, ya Allah. Insugpat sin ayat, ihdinas siratal mustaqim. Atin na ya Allah, hidayati kami. Padaan mabuntol. In siratal mustaqim, indan mabuntol din di, amuna in agama Islam. Atin na hidayati kami, paraan sin agama Islam, amuin pamando mo yaon din doon halaw yaon. Halawm sin agama yaon, hidayati kami maon. Pangasuho na isabdun hayni. Long mo, ihdinas siratal mustaqim. Yaong kolom sin sambahayang. Nagbabasa simpatiha. Ya Allah, hidayati kami paraan mabuntol. Besin sa kaula-ula, way pa ko kihidayatan. Atin niya mga yu, kumikihidayat ko, ya Allah, padji. Hidayati kami moon paraan mabuntol. Na sa kaula-ula, way ko, ini, wala pa ko kaya hidayatan sin Tuhan. Sinyaon na kolom, sin sambahayang. Imaksud long sin mga ulama, imaksud sin ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ay bimana, pakakkala patattapa in hidayat dihil mukamu, din dun haran mabuntol. At inayari na in hidayat ka mo, ya Allah, alhamdulillah. Sa pangayoon na mo kay mo, ya Allah, pakakkala in hidayat ini. Din doon halawm sindan mabuntol, din doon halawm sin pag-agama. Amuna in agama al-Islam. Ihdinas siratal mustaqim, uno indan, mabuntol, piya ngayo sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala,
amuna in siratal ladzina an'amta alaihim. Amu indan ya Allah. Amu indan kaya ni'mat mo kanila. Isyu sila yadto. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Impya ngayon mo dan, amo na ya Allah, inda na mo in kaya ni'mat mo kanila. Isyu sila yadto, amo na in mga kanabihan, iban sim mga nagsasabunnal patuhan, iban sim mga nagkaparang sabil hakarna sintuhan, iban sim mga tao salih, iban na sim mga sila, as-sabiqin, mga manusya naglulumba-lumba maon papahala, kagandahan sintuhan Rabbul Alamin hirihilkan nila. Na wahasuna ulaika rafiqa, sila na yadto in farman sintuhan, sila na yadto in sarayaw-rayaw, dahon mag-umbang, dahon mag-agad-agad, din di akabuhi dunya, labi luwa na to din dito hakabuhi akhirat. Sila na yadto. Nabiyin, mga kanabihan, iwan sim mga ini nagsasabunnal patuhan, iwan sim mga sila nagparang sabil hakarna sintuhan, iwan na sim mga sila amuin ini tao salihin, iwan na sim mga sila naglulumba-lumba maon pa hinang ibadat ikaparida nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin inidan piya ngayon na tupatuhan siratal ladzina an'amta alaihim. Dan amuin kaya ni'mat mo kanila yadto. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukon laong niya dan amuin kabungsihan mo. Kabungsihan mo kanila yadto. Isyu sila yadto. Ghairil maghdubi alaihim. In panapsir sing kay bananding nga mga ulama. In ghairil maghdubi alaihim. Bukon niya Allah amuin dan kabungsihan mo kanila. In sila yadto amunin Yahudi. Waladdallin, iban bukon dan, amuin, tao, mga kialaong, tao amuin liyaong muna. Isu yung mga tao liyaong sin Allah Ta'ala, amo na in mga Nasara. Inyad to, panapsir sin mga ulama. Sumagawa kialukis din di, in sa rayaw-rayaw makna, iban piyag mau pagkatan sin kamatauran ulama, in makna sin ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, atin niya, bukon amo indan kabungsihan mo kanila yadto. Isyu sila yadto, humul ladhina lam ya'riful haqqa aw lam ya'rifuhu ala alwajhi sahih. Wa humul ladhina lam tablughum risalatun aw balagathum binahwin naqis. Sila na yadto long sintuhan im mga kiarugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila na yadto im mga manusya wala si mampay kanilin agama. Atawakan sila na ito yung mga manusya, wala nila kaya hakad in kasamunnalan. At niya kaya rungukan nila sa Diyan sin matataingan nila, fardo in sambahayang 5 wakto. Oh. Long niya fardo, farman sintuhan. Fardo in magpuasa. Sumakawa, wala nila himun na kuning bisarayad to. Amo sa impagyan, wala nila himun na kuning bisarayad to, wala nila yang gautaan hinang imparda akan sintuhan niya un. Singkaingatan nila yung sambahayang fardu, impua sa fardu, na sila yadto ing kabungsihan iwan karukalan sintuhan Rabbul Alamin. Ayadan billah. Atawakan mga manusya, nakahati sin agama, sa sumagawa, nakahati man sila tiyo-tiyo, nagmamarahin na sila panghati tiyo-tiyo yadto. Wala nila nasyong yung panghati nila. Okay na sa inilong niya, makaingat na kita magsambahayang. Mamarahin na. Nadi, sila yadto damikyan ni manusya kabungsihan sintuhan. Amuin panghati, nagdara sila sin panghati si agama, amuin panghati, kulang-kulang siya. Wala niya nabatak-batak katan, inamuin. Bunasan to de mo sin ini ilmu sintuhan sa sumakawa, sa kaino kaubuhi in Allah subhanahu wa ta'ala, diaak niya ko magpanuntut ilmu. Diaak niya ko humati sin agama niya. Amu yadtuin, maksud sin ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Mahuli, uusta magpatiha, amusan ini pamungta, uusta magpatiha, amun tumubtumang kita waladdallin, ini pamungta uno ba? Amin. Muna in amin, imma na niya, Allahumma taqabbal. In amin, imma na niya, Allahumma taqabbal. Bima'na, ya Allah, taymaa in panginduaan na mo. Halom sin patihayad to, iwan pagpudji na mo kay mo. Tayma.
Sumakawa, in amin, hiya laysat min al-Quran. Subay na to, tumtumun marayaw, ini parakun marayaw, sinin amin, bukon siya tarbilang hasura al-Fatiha sa sumakawa, gam naman bukon pa siya tarbilang ha-Quran. In amin, bukon siya tarbilang ha-Quran. Amurakuman, sunnat sa jakato tanim mamung amin. Amin. Sunnat sin, panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun, bangko magbasa, magbatbat sin amin, bukon mo pagsugpaton iban sinamuin, waladdallina amin. Di man jarim bihad to. Di makajarim bihad to, piyang langan. Kung mamasalaw mo, ghayril maghdubi alaihim waladdallina amin. At inasyugpat mo, liyangkos mo madupa amin, di makajari. So, bayra ko humundong din doon na waladdallin. Kasi ito, amin. Asupaya, di mo mapala mo din amin, maon palong sin suratul Fatiha. Amoy at timpyag marayaw sin mga ulama. Liyatamayyaza ma huwa Quran mimma laysa biQuran. Wa dalilu sunniyatiha ma rawahu Malik wal Jama'ah Ahmad wal a'immatus sitta. In dalil sinim mamung kau amin in siya sunnat kaya riwayat sin Imam Malik, iban sin Imam Ahmad, iban sin a'immatus sitta. Dain kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tinabunalto din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, "Idza ammana al-imamu fa-amminu." At sabda sin Nabi, abila mag-amin na in imam, ang kanin imam isab, subay na siya mag-amin, sunnat kan niya. Idza ammana al-imamu fa-amminu, abila mag-amin na inamuin imam, agad na kamulong niya kanya pag-amin. But sabab, bangka mo nakadura kanya pag-aminan, imam yan, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karna bunal to udlong sin Nabi, hisiyo-siyo, intao, nagsabtan nakapagdura in amin niya, iban amin sin malaikat, ampunon sin Allahu Ta'ala pardusahan niya nakauna. Allahu Akbar. Nang palong sin mga ulama, kamaumuhan maramo mag-amin in malaikat, maramo magdura in malaikat mag-amin, abila ko dimura ha imam. Abila ko dimura ha imam. Bukon, yato na imam nag-amin, amin. Pusin ko, itong nabisip ako magtaliwian. Bukon. Ninamin mo yato, alhamdulillah na kayo ng kusin sunnat. Sa amurakuman, wala mo nakdawhat impahala amuin, makapagdura kau iban sin mga malaikat sin Tuhan Rabbul Alamin mag-amin, tiranan hikaampun sin pardusahan mo nakauna. Lom sin sambahayang yan. Damik yan, bangko dumura pa imam, aw ni sabyang mag-aamin, kaya pitik-pitikon sa jamat to, amin. Atawakan, amin. Atawakan, amin. Subay na to, farra ko ni mga yatukatan. Ikaisa niya, long niya, amin. At niya, way niya pihawain, amin. Pasaling correct, bang ko mag-amin, pahawaon mo. Amin. Bang bihad to tiragbusan pag-amin, kimuddan imnamo indua amo. Atawakan kimuddan in pagpamong mo, ya Allah, tay maakaku. Sa adapon bang ko'y melong mo, amin. Amin. Bako wala piyang lupahan ni manasin amin, atawakan amin, ini, puno ba yan? Ini binatang. Amin, atawakan amin kapag amanatan. Imanasin amin kapag amanatan. Atawakan imanasin amin, mag-aamanat. Way kimuddan. Ang kanbang kita mag-amin, akong untod bagkarukan ko, bang mag-amin biyan, us ko magpatiha, mag-imam ako. Walang bonlin. Umulak pa mga, amin. Lalong ko, kimuddan. Sa ako kasal, lalong ko, hawa-hawa, Belang ko sin hawa sin paghigop mo lang ko sin amuin ini, sabusin sati.
Amin. Amo natin kimuddan. Banggitan nyo mag-amin. Na araul ulama fil jahri wal israri bit ta'min. Sumagawa yung mga ulama, nasimpak sila, nag-ikhtilaf sila, atungod sin pagpatampal atawakan ini paghipos sin amin, iban sin pagpatampal sin amin. Aon ding mga ini ulama, long nila, bang kita mag-amin, hipuson ta na sadya. Aon isab ding mga ulama, bang kita mag-amin, patanukon ta. Nayari, basahon na to bang isyo naman mga ulama yan to. Lil ulama ra'yan. Long sin ulama al-Hanafiyah, iban ulama al-Malikiyah. Long nila al-ikhfa'u aw al-israru bi amin awla min al-jahri biha li'annahu du'a. Long nila in ulama al-Hanafiyah, ulama al-Malikiyah, magpahipos na sadya ko sin pag-amin mo. Then doon na lang sin pagsambahayang, abila ko mo na basta sin Fatiha, amuyad tulong nin labi aula. Hipuson mo na sadya. Ulama siyo, ulama sin Hanafiya, iban sin Maliki. Tinay madhab Hanafi, iban madhab Maliki. In dalil nila, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Paggalong niya in amin, imma na niya du'a, tinya Allahumma taqabbal du'aana. Imma na niya du'a, tay maaya Allah in du'a na mo. Tinya imma na sin amin uno, du'a. Na paggalong niya imma na sin amin, du'a, nayarim farman sin Tuhan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Bangin du'a kamulong niya patuhan, bang kamo mangin du'a? Simpangin du'a, nagpatikupo kamo kanya, sarta pangin du'a nakahipos. Bukon siya mo in nakatampal biya, mo in yalahil mo in swara mo. Damikyan long niya, long sim ulama Hanafiya ibn Malikiya, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un yukhfihinna al-imam. Upat perkala, upat jenisan, hipuson sin imam. Di niya manjari palahilon. Inupat perkala ini. Ikaisa niya at ta'awudh. Inhasi sin ta'awudh, amo na imagbas sa a'udhu billahi minasyaitonir rajim before kumamasa sin Fatiha, hipuson mo siya. Inikaruan niya at tasmiyah, impagbismillah, hipuson mo ra siya. Ini ni ulama Hanafiya iban sin Malikiyat. Makatulog kita pa Syafi'iyah. Inikatulong sin Nabi at ta'min, amo na yung pag-amin, hipuson mo siya. Ini kaupat niya, at tahmid, amo na yung pagpamung, Rabbana lakal hamd, hipuson mo siya. Upat perkala, along sin sambahayang. Inyad to, apamandang, iwan ini, apikilan, ijtihad sin mga ulama, al-Hanafiya, iban sin, Malikiya. Adapun, laong sin mga ulama as-Syafi'iyya, amo ni madhab taniyo. Laong sin mga ulama as-Syafi'iyya iban sin Hanabila, anna at-ta'mina sirran fi as-salati as-sirriyah wa jahran fi ma yajharu fihi bil qira'ah. In mag-amin kaulong niya, magpahipos sin amin mo, dahin doon hasambahayang hipos. Atin niya sin sambahayang luhol, iban sin asar. Sambahayang hipos, damik yan yung pag-amin mo lang niya rin doon, pahipuson mo. Wairil magdubi alayhim, asal mo piyahipos na yung Fatiha mo, yung pag-amin mo damik yan, suway mo pahipuson. Sa sambahayang pagpalahil, atin niya pagpatanog, dahin doon patanogon mo isab in amin mo. Sinagbayta, ulama Syafi'iyya, iban ulama Hanabila. Atin niya madhab Syafi'i, iban si madhab Hanbali. Bang in madhab Maliki, in Hanafi, iban si Maliki, in sila, wayroon pagpahipos sa katan waktu, in then di madhab sin Imam Syafi'i, iban sin Imam Hanbali, paisukon mo siya, atawakan pahipuson mo siya, sambahayang hipos, luhul iban sin asar, patanukon mo siya, sambahayang tanog. Amunain, Maghrib, Isya, iban sin subo. Naunin dalil nila ini. In dalil nila,
Hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat sin Abi Hurairah kaina yadto. Long niya, idza ammana al-imamu fa'amminu. Idza ammana al-imamu fa'amminu. Artinya, abila mag-amin in imam, pag-amin na kamo, nabiyadin ka amin mo bang di mo karukan in imam. Biyadin ko makapag-amin. Makaurol ha imam, bang wala mo siya diurungog. Abi asin sa kaula-ula, bang niyo karunguhan na in imam mag-amin, pag-amin na kamo. Bihad tim maksud sin hadis. ودليلهم على هذا التفصيل حديث أبي هريرة. Demikian dalil hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod day sab sin pagpatanog sin amin. Kaya riwayat sin Abi Hurairah, kaya riwayat din kan Ahmad, kaya riwayat sin Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi, din kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim. For your information, yan kita ng video inya to haraka ini hikaya, harakatul hikaya yung pagtawagan kana biyasa ko ghairil maghdubi alaihim, harakatul hikaya. Idza tala ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdub maf'ulun bihi mabniyun 'ala al-kasr. Ghairil maghdubi alaihim li'annahu muni'a min al-fatha biharakatil hikayah. Salara kalay mga nagkikita video yon, may tayo lang yung guru yon, wrong yung pagbaris niya. Pagbasa na sin hadis. Kaneto biya i-arab ko ang karaitet. I-arab ko na ang karay. Ato yung chiching, magkaingat sini-araban. Ching, idza tala ghairil magbu, ghairi yung pagbisara, yung pagbasa ko. Bang pamun ghaira, pasal maf'ulun bihi. Sa i-araban niya ghairi maf'ulun bihi mabniyun 'ala al-kasri muni'a min al-fatha li'annahu biharakati al-hikayah ghairil maghdub bi 'alaihim waladdallin. In kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam abila siya magbasa, abila niya mabassa na, mabut na siya. Afarman sin Allah Ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. In kaunan niya, uus niya tumamasasin niya, tuqal, amin. Ampas siya mamung amin, hatta yasma'a man yalihi minas saffil awwal. Sahingga, karungukan sinamunatay kud niyong panagnaansap, yung pag-amin sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ninini, mamarahin na dalil. Sining pag-amin, palahilon mo siya, hasambahayang, amo yung pagpatanog. Patanugon mo siya, hasambahayang, patanog. Patanugon mo siya sambahayang pagpatanog. Adapon, isukon mo atawakan, pahipuson mo siya sambahayang hipus. Damikyan, hadith, Wa'il ibn Hajar, al-Hujur. Damikyan ang hadith nagbayta, din kan Wa'il ibn Hujur, o ibn Hujrin, law niya sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qara'a ghairil maghdubi alayhim waladdallin, faqal amin, yamuddu biha sawtuhu, o yamuddu biha sawtahu. Atin niya, diong kulong niya bukadlaw in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Naam. So amo yadtuin ini ma'na sin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil paamin. Amura kuman aun maniyo lilayon kuren di atungod sin ihdinas siratal mustaqim. Atin niya imparkala ini tungod hidayat ba? Nasubay na to inang ingaton marayaw.
in hidayat sintuhan atas 5 perkala hidayat. Bukunin hidayat hambu ukda. Bukunin hidayat, amuin long niya, yariya ko long sinaka ma Islam, amunin in hidayat. Bukun. In hidayat, 5 kaginis hidayat. Yaon din doon na hasil sinambuk manusia. Muna hidayat, amo na yung pagyanon, hidayatul ilhamil fitri. In hidayat ini, watakunu lil-tifli mundu wiladatihi. Amo na in hidayat, biutang sinallahu subhanahu wa ta'ala hawak to ko piyag bata, hiina mo. Amo imbata-bata, pagbugsak di nga si kanina niya, lumawag yung mga gatas, iinumon, ikaluon niya palom sintiyan niya. Impagtawag yan to, hidayah, fitriya. At niya, asal na ko dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala hidayat, supaya di mo kalauhan yung ginhawabaran mo. Ba't bangin bata-bata, wayroon pang na naman bihad to, at niya, wayroon pang na naman hapdion siya, mabaya siya kumaon, di siya tumatas. Di siya umumul pa mga mataas yaon. Sambil magsubol, sambil maglaas, di siya mabut. Dali nga sabab yan, yung pagtawag ka niya to hidayat. In hidayat hikarwa, hidayatul hawas. Amo na in hidayatu al-hawas. In hidayatul hawas, in siya ini, sugpat simpanagnaan hidayat yadto. Amun hidayat pa, bata-bata. Amo na, indihilan ko sintuhan Rabbul Alamin pang nanam. Maingat na ko kuminam, sim mapait, iban sim malimo. Maingat na ko sumanaw, sin makasap, iban sim mahawan. Maingat na ko umatod, sinamuin, puti, pula, iban kuhan. Pasalim, sibi pa ko yanak, di pamisan ko mingat kuminam, di pamisan ko mingat amuin, di ba ikapangatod mi mata mo? Na in pagtawag hay ini, in pagtawag kanya hidayatul hawas. Hikarwa hidayat. Inikatu hidayat, amo na in pagyanon hidayatul aql. Hidayat pangakkal. In sibi pa kaw, imumul ko sambil 2 tahon, maingat na ko minig, sinamuin makasap iban simbukon. Sa sumakawa, wayroon pa rin doon kay min pangakkal. Pag imumul man ko 7 tahon, then dito tiyangunan na ko sinallahu subhanahu wa ta'ala hidayat pangakkal. Hidayat pangakkal. Inikaupat niya, amo na in hidayatud din, hidayat agama. Amo na in hidayat agama. Bukoy yung katan halol akkal, bang wayroon pag-agama, long mo halol akkal, jukup na, bukon. Batlong menyo na halol akkal. Sabab sinahin ang professional, behini. Bang wayroon kanin pag-agama, qawlan wahidan long sim mga ulama, kulang pa in hidayat kanya. Bukon pa sampur na in hidayat kanya sintuhan. Nalalawang atin niya, nalalawang pa siya rin dihadon niya. Wala niya pakyabato kanin hidayat purna. Amo na in hidayat ta agama. Ang palawom sin upat yaddo, hidayat bata-bata pa kaw, hidayat amuin makananam na kaw sin uno-uno, hidayat pangakkal, iban hidayat agama, intuyat to, magkalawong pa kaw. Atawakan malawong pa. Aun waktuin akkal mo, mapakay mo, pabukon amo. Aun waktuin pangnanam mo, mapakay mo, pabukon amo. Aun waktuin bata-bata ang payanak biyan, di niya kaingatan bang harap pa kayo siya mibod. Adapunin hidayat agama, amunin hidayat, wayroon kalawungan niya. Manampur na sin hidayat tuwin taudyan to, amunin agama. Na ini kalima hidayat, ibang kahinapusan niya, amuna in hidayatul ma'unah, wat tawfiq, lissayri fi tariqil khayri wan najah. Amuna in hidayat, partulungan din nga Allahu Ta'ala, iban hidayat taufiq kirihil sintuhan Rabbul Alamin,
asupaya lumuhay kay mo kawatukan mo indan hipo sing karayawan iwan hipo sing kasajahitraan de nga siksa sintuhan. Namun in ayat sin Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pakakala kamu, in hidayat dihil mo kamu. Ay bimakna in lima hidayat ini. Bukunin hidayat hambog sadya, parwa patu, atawakan bukong hidayat akama sadya. Minsan na sa nag-aakam ako, bang wala nalawan ni nakal mo. Wayroon na, kumangin yung pagsambahayang mo, kumangin kuan mo. At ini makaigda ko rin akama. Minsan nasa bangko nag-aakam, bang wayroon pang nanam mo. Makaigna ko damit kaya nga akama. Minsan nasa hidayat akama. Ha? Minsan nasa hidayat akama, bang wayroon partulungan kay mo sintuhan, wayroon taupit dihil kay mo sintuhan, makaignisab ko akama. Hangkan, alawm sili mahidayat, in hidayat upat yadto, magkapinda-pinda. Malawong pa siya. Sa sumakawa in hidayat, di malawong. Salama-lama, wayroon kalawungan niya mo in hidayat akama. Minsan biyat, in hidayat akama, maghajat siya sinupat yadto. Nabang inupat yadto wayroon na lawong, napalihala marayaw si manusya, di na siya mapaling din hidayat akama. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. So, muyad to ini tafsiran sin suratul Fatiha, in kahimut-mutan sinamo in tafsiran niya. Alhamdulillah, harum ini, natangbos na to na in suratul Fatiha. Mong pamuhon yad to, malukay pasad to. Mahawa pa in tafsiran sin suratul Fatiha. Sa sumakawa, narakala inihinga sunin sila kanding katutan ni Fatiha na sa jalong niya. Malingkat isabya lumaton-laton kita ni pansipak. Insya Allah subhanahu wa ta'ala yung paglaton niya to. Kaluramaan din dito na kita niyo ha. Balik pagbak na to rin di insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mangbusan pa, panjang umul sintuhan Rabbul Alamin. Muramurahan patubtubon na mo rin dito. In suratul Fatiha kabalikan ko, uwis na to na siya tiapsiran. Lumaton na kita niyo padukaing surah habalik ito insya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.